isuka duhinga dukuramo wari uri muri kariya gatoya ariko yapfuye. Nitwa Uwimana Grace hano mu murenge wa Rugarika. Ubwo ngiye nkora muri no kampanye duhuza imbaraga. Ubwo rero namanutse mpura n'abantu bakora muri VIP barambwira bati epfira habaye impanuka ati murakura mute ko imirambo iri mu muhanda. Ndangije ndamanuka njya kuzana umweyo mpageze nsanga habaye impanuka ikomeye cyane iteye ubwoba. Abantu bapfuye abandi mitwe yavuyeho ubwonko bwatakaye mu muhanda umva ari ibintu bikomeye mbega kuburyo umuntu wese wahageraga yahahamuka. Mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima habereye impanuka ikomeye cyane, impanuka irijije abanyarwanda benshi cyane, impanuka ipfiriyemo umuntu umwe abandi babiri barakomereka. Iyi mpanuka ibereye nk'ahazwi munsi ya Ruranshyashya nk'ahazwi peyaje niho iyi mpanuka ibereye, impanuka ishenguye imitima ya benshi, impanuka irijije benshi, impanuka iteye benshi ubwoba. Imbangukiragutabara ku bitaro bya Muhima yahise ihamagarwa byihutirwa mu kuhagera ipimye uyu nguyu basanga yitabye Imana, ndetse kugeza amagingo abandi babiri bakomeretse bahise bajyanwa ku bitaro kwitabwaho n'abaganga b'inzobere kuko bari bakomeretse bihagije cyane. Ni urupfu rwabe bitunguranye, ni imodoka zakoze impanuka bitunguranye. Imodoka y'ishuri yigishaga muri Action Driving School ubwo yari gukoresha umunyeshuri sirikirasiyo haje guturuka aho ngaho imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo, ndavuga imodoka iri mu bwoko bwa hoho yarije gutwara umucanga iwuzanye inyuma ya hano kuri Onomo hoteli ahari kubakwa inyubako. Nibwo byarangiye umushoferi arimo wiga imodoka afashe feri bitunguranye, igikamyo kirangije kihita kibambara kino cyaho kirabakubita akamodoka kabo kikagira ubushwange. Ni impanuka rero yabaye bitunguranye, ni impanuka yarijije benshi, kandi ikindi polisi isaba abarimu kujya bigishiriza abanyeshuri mu muhanda wizewe, kandi ikindi niba kazajya babona ibinyabiziga bibari inyuma ngo barangize bajye kubwira umunyeshuri ngo hagarara, dore ko ino mpanuka yatewe n'uburangare bwabo. Nubwo iyi modoka nabwo iri mu makosa no mu bwoko bwa hoho yagonze bano bakahaburira ubuzima. Ngayo nguko rero iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi, iyi nkuru yahamuye benshi. Ababonye iyi mpanuka bemeje yuko aka kamodoka k'ishuri kigishaga ariko kari mu makosa akomeye cyane, kubera ko kari kanataranye kataye n'igisate cy'umuhanda bitewe nuko ari umunyeshuri wari urimo wiga imodoka. Birangira rero imodoka ya hoho ibagonze. Ni impanuka yarijije benshi, ni impanuka yateye benshi ubwoba, ni impanuka yabaye bitunguranye, ni impanuka ishobora kuba ibaye izandikwa mu mateka y'uyu mwaka wa 2026. Iyi mpanuka nayo izaba mu mateka y'impanuka zaranze uyu mwaka zikomeye cyane, kubera ko iyi mpanuka mu kuba kwayo byatewe n'uburangare bw'umwarimu, kandi niyo modoka ya hoho nayo iri mu makosa akomeye cyane. Umushoferi wa hoho umva uburyo kiyasobanuriye itangazamakuru, avuga yuko iyi modoka iri mu bwoko bwa hoho itajya ifatira feri rimwe, rero yafashe feri birangira amwambaye, bityo rero nta kundi kuntu byari kugenda. Ubwo ngubwo umushoferi, polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda traffic polisi yahise iza iramupima basanga nanyoye bisindisha, n'uyu mwarimu amupima basanga nanyoye bisindisha. Bamubaza icyateye impanuka, avuga yuko ari uyu munyeshuri ufunze feri nabi bitunguranye, bigatuma iyi modoka iri mu bwoko bwa hoho ihita ibambara. Uyu mushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa hoho bamwatse ibyangombwa byiwe arabitanga, bamusaba kuzajya kudekarara sirasi kugira ngo abapfiriye mw'ino mpanuka sirasi izabahereze impozamarira, ndetse n'abakomerekeye mw'ino mpanuka kugira ngo bazabone uburyo kibavuzwa. Birime yiwe azajya kuyitora ku rukiko. Ngayo nguko rero ni impanuka ibaye ititiza imitima ya benshi, ni impanuka ibaye itera benshi ubwoba. Iyi mpanuka yari ikomeye cyane, nk'abanyamakuru babonye iyi mpanuka nabo bavuze yuko kugira ngo bafate amashusho y'iyi mpanuka byari danje, byabanje kugorana cyane bitewe n'amaraso yarahuzuye. Urabizi ko gufata video hagaragara amaraso bituma YouTube ihita iguhanisha igifungo cyo kukwambura monetize. Uvuze ngo dukora ibijyanye n'amategeko kugira ngo YouTube itaduhana. Itegeko ku itegeko, ingingo ku ngingo. Traffic polisi ishinzwe impanuka yahise itangiza gahunda yagerayo amahoro, ubwo iteranyiriza abashoferi n'abamotari hamwe
ikabakangurira gukoresha umuhanda kugira ngo bajye birinda impanuka zikunze kubera mu mihanda. Bityo Traffic Polisi ibi byabaye mu karere ka Nyarugenge nibwo yahise itangiza gahunda ya Gerayo Amahoro, basaba abamotari kujya bagenda neza mu muhanda, basaba abashoferi kujya batwara imodoka mu gisate cyabo bakadepasiriza aho biri ngombwa, aho bitari ngombwa bakahihorera. Ariko polisi ivuga yuko bino abamotari batabyumva, badepasiriza aho babonye, haba aho bitemewe haba aho byemewe, bikarangira rero bakoze impanuka bakagenda basesera mu makamyo, ugasanga amakamyo arabagonze. Nibyo polisi yavuze, ariko bavuga yuko umuntu uzajya ufata depasa bitemewe n'amategeko azajyanishwa igifungo azajyanishwa amafaranga angana n'ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda. Nguko rero reka amakuru yacu tuyacumbikira hano. Amakuru nakagaruka niba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, hebuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane.